جمله ذرات جهان دا اونیدا کرنکاز پک و گوتن مرحبا مرحبا ای سر فرقان مرحبا مرحبا ای درد درمان مرحبا مرحبا ای جان باغ مرحبا مرحبا عشاق ساق مرحبا مرحبا ای عالی سلطان مرحبا مرحبا ای کان عرفان مرحبا مرحبا ای شمس تابان مرحبا مرحبا ای جان جانان مرحبا مرحبا ای قرة العين خليل مرحبا ای خاص محبوب جلیل مرحبا ای رحمة للعالمين مرحبا أنت شفيع المذنبين مرحبا يا فتاب بزوال مرحبا ماه تاب لا يزال مرحبا بلبل باغي وصال مرحبا يا شناي ذو الجلال مرحبا ای نور خورشید خدا مرحبا ای توج حقنا به جدا مرحبا مطلوب عالم هر تویی مرحبا اولاد هاشم هر تویی مرحبا ای نور حق را مظهری مرحبا ای اولیاء را سروری مرحبا هات شیوان امتی مرحبا هات بو منورا دولتی مرحبا ای بدر عالم یا منیر مرحبا خلق كثيرا دستگیر مرحبا سلطان جمله انبیاء مرحبا ای نور چشم اصفیا گرد ویتن هنجنار بالنجات بعشق و شوقكم ببيجن الصلاة صلاة الله سلام الله عليك يا رسول الله صلاة الله سلام الله عليك يا حبيب الله
salatullah, selamullah aleyke ya